Dobar dan, evo, dobrodošli u 16. turistički podcast Turizam 24. Nije nas bilo 5 mjeseci jer je bila sezona, koliko god bila ona turbulentna i kako je izgledala na početku, zapravo nismo ni znali što će se dogoditi i naš zadnji podcast koji je bio 36. Bilo je sve hoće li biti sezone ili ne, što će se dogoditi. Nekakve najave su bile postojale da će se nešto odviti. Ali u onom trenu kad je sezona krenula, možemo reći kad su krenuli Englezi, da se to zapravo dobro odvijalo i same nekakve brojke koje su bile od strane turističke zajednice i broj ulazaka i broj noćenja bio je stvarno dobar i odradila se sezona poprilično na dugo razdoblje do kraja listopada. Naravno svaki sektor je imao svoje pozitivne i negativne strane, nažalost onaj sektor koji se više gostima iz Azije, Australije, on je nažalost imao manje uspjeha, dok ovaj sektor gostiju srednjeevropskih, čarter i sličnih, oni su relativno imali skoro brojke kao i 2019. Danas smo odlučili pozvati sve dosadašnje goste koje smo imali, da nam kažu što se zapravo dogodilo kod njih i u njihovom sektoru. Naravno nisu se svi mogli odazvati, ali evo ovaj dio koji se je odazvao, napravit ćemo kratke 10 minuta razgovore i na taj način ćemo vidjeti što se dogodilo, što se promijenilo u pojedinom sektoru. Evo, prvi gost će nam biti danas Nino Dubretić iz Dubrovnika. Dobar dan, Josipe, dobar dan. Pozdrav Nino. Kako je u Dubrovniku? Dubrovnik je preživio turbulentnu sezonu 21. Situacija je dobra što se tiče i Dubrovnika i sezone, a moram reći da je bila duplo bolja od 2020. Ako ćemo gledati čašu napola punu, a ako ćemo gledati napola prazno, onda je i duplo lošija od 2019. Međutim, jako puno dobrih stvari se može izvući kao pouka. Odlično. Znači možemo očekivati, brojke su 50% od 19. Je li to? Što se nas tiče kao kompanije koja uglavnom prihode ima od privatnih iznajmljivača, ono što se kaže u glavu je na 50%. Da, odlično. To je nešto malo bolje nego hoteli, jer neki dan sam čitao da su hoteli odradili u Dubrovačkoj županiji 40%. Gle, ne može se generalizirati iznajmljivače, neki je radio i bolje nego 2019. Netko je radio stvarno i podbacio, sve ovisi, kažem, mi kao kompanija smo radili tako, mi se naš nekakav poslovni model je borba za svaku rezervaciju, za svaki slobodan dan, tako da ako smo radili mi 50%, a hoteli 40%, onda je nama to raise up. Super, Jel se možeš malo vratiti na 36. kad smo imali zadnji podcast, a onda smo rekli kao ništa ne znamo što će biti. Mislim da smo tada znali da Englezi otvaraju 19.7. i da će tada nešto krenuti, ali ti si rekao ok, rezervacija ima, ali ništa što bi to sad bilo spektakularno. I što se onda događalo u tom periodu? Mislim da taj podcast bio završio sa pozivanjem i pozdravljanjem našeg ministra financija da nas podrži i dalje. Takav je nekakav zaključak bio, tako da znači da smo se bojali da ćemo i dalje ovisiti o potporama. Dinamika razvoja situacije od 36. je bila da smo progresivno rasli sa niskih razina početka 7. do negdje 27. kad smo počeli shvaćati da se događa relativno standardna situacija overbookinga, odnosno manjka smještaja koji se inače događa od tamo kraja 7. dalje. Stvarno negdje baš tu oko 27. su se klikeri počeli paliti, cijene su se mogle i korigirati naviše, nisu trebali biti spuštanje gata što se kaže, nema gostiju, nego falilo je smještaja. I to je recimo jedan od izvrsnih pokazatelja da na onu teoriju gdje kad kažu pale su cijene, nećete ih više nikad vratiti. Znači, ja sam osobno uvijek bio zagovornik da cijenu formira ponuda i potražnja i to je sad pokazalo se, znači, ovih mjesec dana. Tko god je bio ostao prazan i strpljiv sa cijenama iz 2019. bez problema ih je postigao, potražnja je bila dovoljno dobra
i čak su se mogle postizati veće cijene. Znači onaj koji je bio strpljiv i čekao sa cijenama. Pa da, u nekakvom razgovoru sa iznajmljivačima, oni su mi rekli da se dogodila situacija da taj dio je krenja negdje 10.7. i kaže nisi ni osjetio odjednom napuni se sve, a kao ono 1-2 rezervacije i ono kaže nisam uopće uspio ni odreagirati da nešto malo podignem cijenu, jer ako imaš više objekata ne možeš baš sad odjednom sve pratiti, jer naravno sve su bile refundable rezervacije i kaže malo otkaza, malo dolazaka i jako je teško onda ispratiti. Naravno ako nemaš neki software ili nešto slično, šta se zapravo dogodi i kaže ja u jednom trenu na 25.7. sve puno. Kaže sve puno, ne znam, do 1.9. i ono wow, jel? Ono šta se zapravo dogodilo i ono paf to. Možeš li mi samo reći, ono kad je bilo najviše gostiju, negdje ajmo reći od 10.8. do 28. stvarno se tražio krevet više, jel? Točno, znači, ali baš je bilo kao što je bilo u normalnim sezonama. Zvalo se okolo, neko ti napravi overbooking, glava te boli gdje ćeš sa gostima, zoveš one koji su zbog covida pauzirali, oni su nas čak spasili u tim overbooking situacijama. Znaš, zoveš ljude koji su spustili rampu i rekli neću iznajmljivati i onda su nas oni izvukli ove godine, su nam bili nekakav štek za punjenje kad bi nam vlasnik napravio overbooking. A overbookinga je bilo nevjerojatno jer jako puno vlasnika je uspavano ušlo u sezonu, nije očekivalo rezervacije, neki nisu se ni iselili iz apartmana ili ih nisu spremili, a znaš, nisu toliko kvalitetni objekti da su očekivali rezervacije, nego ako se dogodi. I onda su opustili i ovo što ti kažeš, kad je gruhnulo, kad su krenule rezervacije za rezervacijom, malo ne se počeo događati overbooking za overbookingom. Tako da smo imali baš kontradiktornu situaciju da u relativno COVID sezoni ne znaš gdje ćeš sa gostima. Da. Reci mi nekakva situacija u Dubrovniku, jer ovdje kod nas u Splitu je čak oko 5000 kreveta otkazalo kategorizacije, što je zapravo velika brojka. I tamo mi se nekako čini da je bilo tih 5000 kreveta, onda se u Splitu ne bi desila bila ova situacija da jednostavno fali. Jer ja se sjećam u jednom, oko 10.8. kliknija sam na booking.com smještaj za večeras i prvi smještaj mi je bio u podacima. Znači, apsolutno uopće nije bilo niti jednog jedinog kreveta na booking.com. Dogodilo se i ovdje, međutim, broj otkazanih objekata, kad gledaš baš recimo Booking.com je tu transparentan, kad ne upišeš datume, malte ne vidiš cijelu ponudu destinacije. Ne odskače malte ne nimalo od 2019. Tako da ono što je otišlo je pauziralo u iznajmljivanju, praktički se u ove 2 godine doknadilo s onima koji su već bili u završnoj fazi. Tako da je to Dubrovnik negdje ostao na Liviju. Da. Možda je kod nas ovdje u Splitu malo drugčija situacija, jer kod nas se više iznajmljuje po stanovima, a u Dubrovniku apartmani po kućama. To je ono što sam zapravo vidio nekakvu situaciju. Možeš li nam malo reći na razini cijele Hrvatske otprilike, jel imaš nekakve brojke? Što se događalo? Dubinsku analizu, ali sam opet vidio ono što se pokazalo i 2020. da je ranije krenulo ono što je bliže Altaru, bliže zapadnoj Europi. Evo i ti kažeš za Split koji i mi radimo, on je krenuo 10.7. Dubrovnik 27. Tako da ja mu reći da Istra je sigurno krenula i ranije. Tako da mi koji smo radili 50% sezone ovdje u Dubrovniku, a krenuli smo 27. maltene raditi, ja bih mogao zaključiti da je ovo sezona na razini, da je bilo letova na razini 2019. Što više, trenutni ulaz rezervacija na današnji dan je, kad gledaš na današnji dan cijelu iduću godinu, je bolji od ovog dana 2019. za 2020. koja je trebala biti bolja od 2019. Znači, totalno jedna nelogična situacija s obzirom na last minute booking koji je tipičan za COVID vrijeme. Vidimo u ovim krugovima ove vacation rental industrije se spominje taj termin over turizma, odnosno prelijevanja više sezona u jednu.
da bi to mogla biti ova 22. i pravi parametar za to ti je ako se nešto događa bolje nego prije. A na našim brojkama, ako uzmemo iste brojke iz 2019. iste parametre, bolje su brojke nego 2019. Super. Jesi li možda primijetio što se tiče samoga smještaja, s obzirom da vi imate stvarno široki spektar, što se prije bukiralo, da li ljudi idu, je li to i dalje priča da su to kuće sa bazenom ili što se zapravo događa? A evo, sve si sam rekao, kad ima potražnje, nema nego, gdje si rekao, podacama slobodno. Da, sve se prodaje, eventualno će zbog COVID-a neko vrijeme sporije se prodavati, ali i dalje će se prodati ti hosteli i sobe koje dijele WC i taj, ajmo reći, higijenski share stil sporije ide. Ali da će sad neka kuća za odmor brže se bukira nego inače, u odnosu na apartman, nego inače neće. Apartman je dobar proizvod i ako apartman ima svoju privatnost, nema tu nikakvih problema što se COVID-a tiče. Da. Dobro, Nino, ajde daj malo, imao si malo prije jedan webinar o Booking.comu i nekakvim situacijama, pa nam možeš nešto malo reći, nekakve novosti ili što, o čemu je bilo? U biti smo mi predstavili, tema je bila kako maksimizira revenue, ti si se dotakao maltene savršenog primjera gdje ljudi se nisu ni snašli i nisu iskoristili priliku za prodaju nečega skupljega. Znači, mi u našem modelu rada uvijek postavljamo dva ključna pitanja. Da li si prodao maksimalan broj dana u jednoj godini i da li si onda kad se može postigao maksimalne cijene? Odgovor na to ti daje odgovor da li si zaradio maksimalno koliko si mogao zaraditi. I tu smo predstavili naš sustav, taj Revenue Manager modul koji automatski upravlja cijenama na temelju vlastitih zaključaka što bi ti radio da se određene stvari na tržištu događaju. I kad se događaju, on sam upravlja cijenama. I tako da smo sebi dosta tu olakšali u 21. i sad smo ga naprijedili za 22. i naš nekakav prezentacijski dio je išao u smjeru prezentacije kako tehnologija može boostati revenue, malo ne iskoristiti. Jedna je od tih situacija u kojoj si ti spomenuo. Kad je visoka potražnja da cijena može ići gore, moraš iskoristiti tu priliku. Kad je nema, boriš se za rezervaciju. Da, klasična priča, da. Mislim, moramo iskoristiti ovo maksimum, nije nam sezona 365, nego je li 90 i 120. I evo samo za neki kraj možda još nešto što zanima mene, a i sve druge. A kako je Dubrovnik zapravo izgledao na 1.8. na večer? Je li bio pun, je li što? Kako je to izgledalo? Sve, znači, a ono što se kaže gorilo. Bio je čovjek na čovjeku, ta korona u sekundi je nestala. Znači, ljudi se tako lako opuste i pozitivna stvar svega tega je da se vidi da je turizam otporan na ovu pandemiju i ako ljudima daš mogućnost za putovanje, oni idu. Dubrovnik je baš bio krcat i navečer i restoranima nije bilo mjesta. Svi smo išli, što je najljepše svega, s kim god pričaš, svi su sretni, gledaj kako je puno. Svak uživa u biti kako neko drugi radi. Znaš, prije bi rekao, gledaj ovih restorana, gledaj ovih taksista, gledaj ovega, gledaj ovega. Sad s kim god si pričao, svak ajme, puno mi je srce, gledaj, taksiju ide, neko se vozi, Uber vozi, onaj vozi, ovaj restoran pun. Svi su bili napokon, ajde idemo raditi. Da, super. Drago mi je vidjeti, jer s obzirom da je Dubrovnik odradio 50% noćenja, ok, krenulo se negdje sa pola sezone, ali ja sam, po mojim nekakvim proračunima, pola sezone u Splitu je bilo 27.7. To je dan kad, ali svaki ima nekakvu svoju računicu, ali u našem nekakvom poslovnom modelu 27.7. je bilo pola sezone. Tako da mi je zapravo bilo super čuti i vidjeti, jer vidjeli smo zapravo i otvaranje Dubrovačkih igara i na televiziji, jer nije lako nadoknaditi ovaj pad sa britanskog tržišta. Ove godine samo 25% u odnosu na 19. To je baš Pa gledaj, pretumbalo se, oni čine dobar dio i van sezone, tako da kako ih nije bilo u predsezoni, onda je to i manji udio, ali pretumbalo se, znaš, Njemci nisu toliko putovali na daleka tržišta, pa su nam snažno porasli, pa Francuzi, pa došli Bugari, ovi oni.
to je sve nekakav zakon brojeva, ako već ne mogu toliko putovati na daleka tržišta, slili su se nama. Nama fale ne samo ti predsezonski Englezi, nego mi smo imali ovdje Dubrovniku snažno jugoistočna Azija, znači tamo Južna Koreja, Australija, to su bila snažna tržišta, ali pretumbalo se sa drugih tržišta, tako da daj nam letova i Dubrovnik će uvijek raditi, to je praktički poanta, ali daj nam letova, barem 300 dana, ovo sad je smiješno, Dubrovnik ima 2 leta zimi, ovdje smo ko u samnici. A da, vidjeli smo baš s jednim kolegom, reka daj nam bar jednom tjedno London, napunit će se bar pola Hrvata, pola stranaca i bit će sigurno Ali evo Josipe, znači mi recimo kao lokalci, a to bi praktički svaki turist trebao cijeniti, najviše u gradu Dubrovniku uživamo nakon sezone. Ne zato što smo samo umorni od sezone, nego je Dubrovnik, mislim, vjerojatno je cijeli Jadran, tada najljepši, barem kad imaš takve nekakve znamenitosti za posjetiti. Znači kad je temperatura oko 15 stupnjeva, ti šetaš, sunce prži, nema ti gužve u restoranu, možeš se slikaš čime god hoćeš, sve su ti usluge dostupne, znači ovaj recimo 11. mjesec, sad ima tu 5 dana kiše, ali je bio cijeli tako dobar sunčan, meni jednostavno fali zašto, nama nije Božić snijeg, pa sad nemaš gdje skijati u Dubrovniku, Božić nije ovdje badnji dan, taj zimski sajam i sve oko tog badnjeg dana, nove godine, to je tako moćan turistički događaj da se oko njega može napraviti proizvodi, da lete avioni, jer bi turist htio to doživjeti. To je stvarno najljepše što se može doživjeti u ovom Dubrovniku. Nije 1.8. što sam me ti pitao. Ono je luda kuća, ali za uživati u Dubrovniku to ti je 11. i 12. mjesec. Odlično, Nino. Ništa, evo, lagano ćemo završiti. Informacije smo dobili ok, nadamo se da ćemo pristići tu 2019. u sljedeću godinu. A mi se čujemo negdje možda negdje u 2. mjesec ili 3. Kad budemo imali onako neki broj rezervacija pa da onda znamo što se događa. Može dogovorimo, ja vjerujem i nadam se dobrim rezultatima. Pozdrav svima. Pozdrav, bog.